I dobrodošli ljudi u novi video. Radimo reakciju na naš video koji smo objavili prije samo 4 mjeseca, ali to je ipak naš prvi video. Tako da idemo to pogledati. Da vidimo zašto ovo niko nije pogledao, jer je vjerovatno video preloš, ali saznaćemo na kraju zbog čega ovaj video ima samo 20 pregleda. Pa krenimo. Prva stvar koju vidimo tu, gol sam. Pozdrav ljudi, evo, Gol sam. pokušaj da snimim Minecraft da ja... Dobro, vidite da sam skupio malo ipak novaca, ipak smo sad na 600 subscribera, skupilo se za odjeću. Ja nešto napravim na YouTube-u, da snimim neki video, Ok. da zaradim 2 centa. 2 Na centa. YouTube. Lažem, nisam zaradio apsolutno ništa. Zato što se niko nije pretplatio na kanal i niko nije stisnuo taj like i zvonce i sve te druge tipkice koje možete stisnuti. Hvala vam što podržavate. YouTube-u, međutim, znači Microsoft me sabotira. Kako me sabotira? Sabotira me tako što sam ja već posjedovao igricu, a oni su sad napravili transfer sa Mojang studija u Ćao. Microsoft studio. Gubim se ljudi, gubim se. Međutim, ja Da i taj sad se transfer gubim. nisam doživio i moram iglicu platiti nevjerovatnih 33 eura. A iskreno, a prije smo edit to nije loš, platili nekakvih- edit nije loš. 11-12 eura. Tako da ruše, znači sve mogućnosti moje zarade, znači već će me baciti u minus samo da počnem sa radom. Tako da ako bar možete pogledajte taj video da ne umrem od gladi. Ako mislim da mi to neće puno pomoći, ali bez obzira na obzir ko izađe iz videa peder. Pederu jedan. Aj, sjećam se ovoga. Kao attempt, nisam još znao kako se zovem. Evo ga ljudi, evo me u igrici, tek sam Gol sam i dalje. pojma šta se dešava, znači nisam Minecraft igrao 18 godina, pa ćemo vidjeti sad šta sad trebam. Muzika nam je malo, sve ćemo smanjiti, preglas na 20. Jukebox Iskreno, ništa. tu sam se čak i potrudio ljudi za Single ovaj player. i video, čak je Kako okej. no, world name, Ali ima samo 20 pregleda. pokusaj, survival, hardcore, creative, survival, difficulty. Jel ako stavimo na hard ili ovo bit će jebena situacija. Normal, dobro. Ništa komande i počinjemo. Znači evo ga brzo. Evo ga, spawnali smo sve. Koliko na 2 u džungli. Joooo. Ok, zaboravio sam da je ovo survival i da mi sad tu trebamo preživjeti. Pa kad malo bolje razmislim, ovaj biom uopće nije Kvaliteta ni videa je dosta zato loša. što tu već imamo neke Ne znam zašto. lubenice. To ćemo prvo ćemo lubenice. A, lubenice, watermelon. Farmamo. Evo odmah To su već bile prve evo, naznake. početak videa odmah jedemo. Huge stuff. Huge stuff stilu. Odmah jedemo. Grah. Ne, sjeme pšenice. Dobro. Muzika i dalje grmi. Ovdje imamo bambus koji nam je vrlo bitna stvar. Znači da pravimo kapiju neku. Dobro, šta dalje? Viš, to je super kod... Opa. To je super Muzika kod u pozadini je farmanja bambusa, prevlasna. samo ga dole srušiš i dobiješ to bambus. Okej. Ovo je bio neke brutalno lijane, stvari, baš je dobro. No, više liči na Tarzana nego na Minecraft. Ali evo ga, tu je ovaj normalan biom. Evo ga, oktopus. Normal? Oktopus salad. Evo ga. Dobro. Mi bi sada trebali u stvari koje se još malo lubeniti. Pa smo gladni. Cool. Iz principa ne želim uništavati ovo drvo, ali ja to nisam. To nije bilo prije. Tako da ćemo mi uzimati ovo obično normalno. To jest hrastovina. U tom dijelu i dalje malo nisam me se baš nervira. puno snalazio u Dobro, Minecraftu. aha. Oak. Oak je, ja se nadam da je oak rast. Koliko je sati je, meni je već ovo dosta u igrici. Recite mi kakav je edit vama na ovom videu. Jedan, prvo moramo jesti. Napišite za ovaj Izgleda, komentar. ovaj novi Minecraft se samo bazira na prežderavanje. Sad otvorimo inventory, stavimo ovdje, dobijamo plankice. Okej. I sad... Aha, kako Kada je bilo prije stavimo 4 ovo? godine, ne pred... Crafting table, 4 ovdje imamo mjeseca. ovčice. Jel one jedu... sjećam se da su one ovo kao nešto. Ne jedu. Sjemenke. Jao, kakao. Ovdje imamo nešto gdje ćemo farmaciju raditi. Znači ovdje nam je coal. Ok, mi bi trebali sad staviti stolić.
Ljudi, ako vam je dosadan video, slobodno izađite. Isto kao i ovaj. Mislim, vjerovatno će i biti, ali vjerovatno niko do sad nikad nije gledao Minecraft preživljavanje, pa mu se to baš sad ono toliko gleda. Šalim se, ljudi, gledajte video. Dobar sam, Ljudi, dobar sam. Već je požar, znači mene stvarno, ja stvarno nemam sreće. Znači tek sam se Ne stvorio, znam zašto to je već uopće mi požar, nije to će cringe sad gledat moj video. Villageri morat gasit sa šmrkovima. Gledaj tamo lava, jel moguće to? Evo bundeve, konji, jel to lava? Jel ima neki zoom? Gledaj ovo, kuće je, idemo tamo. Šta Ljudi, je ako to? mislite da ovaj Skačemo, video mi smo ima veli potencijale glavi. da je Znači, dobar, ovdje odite je- u komentaru, Da, odite znači, moj u cilj je opis da videa preživimo i barem tamo 100 imate dana, link, pa pogledajte pa ovaj ćemo video. vidjeti za dalje. Dobro. Dobro. Zašto pucaju? Da su vidjeli nekoga. Što je ovo? Da, Neki ghost? ne Cool. znam, ne, uopće ne znam zašto pucaju na Oni tebe. mene ono gađaju, glupane. čini se meni, a? Molim? What the fuck? What the fuck, zašto mene gađaju? To sam skrivio. Prijatelju moj, ništa od toga. Čekajte, ja sam tek počeo igrati, igricu mene se već želi uništiti. Je ovo strašila kao? Što se dešava? Zašto je Minecraft ovako kompliciran? Nikad nije bio Stavit ćemo ovo jednostavniji. tu. Izgleda ćemo se morat boriti. Ništa drugo, naravno sa drvenim mačem, kao da imamo... Tad počinje akcija. Opa. Znači moj mehanik... Da, vidimo ko je jači. Ovo mi se Fuck! dio čak i sviđa, iskreno. Okej, dobar je, ono meni solidno je odrađeno, šta ja Mislim da znam. bi to bilo to za Minecraft preživljavanja za sad. Stvarno igrica je vrlo zanimljiva i to, ali mislim da će to biti to za danas. Evo, stvarno ne Dobro. mogu više, dosta mi je i onak neću više, neću. Ljudi, šta da vam kažem? Hvala na gledanju, evo ako vam se svidio ovaj video, lajkajte, šerajte i podijelite sa prijateljima i vidimo se u nekom sljedećem videu. Pogotovo jer uskoro dolazi 100 dana preživljavanja u Minecraftu, tako da definitivno morate pogledati taj video. Ništa, vidimo se, pozdrav!